Jom buka tadi malak nama hotel lala. Boy sekretnya. Sekretnya mau kereta. Kuna lang balbang lagi. Balbang lagi masa ginim sevinya. Gidim sevinya. Ibane botki. Balbang lagi punya. Balbang lagi. Wah, Soalnya langsung. abang mau buat Kasim. Ege dia mau servi. Bangun saya boleh ngudeng lama. Segi dia servi. Biasa kan ni, c'est piment sang ini. Ça c'est piment. Piment? Ouais. Ambil si piment ni buat pom. Mais là bien. Pour avoir mon petit garçon. Pour moi. Soalnya là petit garçon. Abang ini mana mesti kita buat? Man malo. Lu abang mau membawa bapa saya, tu macam.